Uyabona-ke bafowethu izinto ziyenzeka la ngaphandle ziningi kodwa-ke bafowethu ake sithi-ke thina khona-ke umuntu-ke oseshiyelwe umuzi emuva kokuthi axabane-ke nenkosikazi yakhe. Right, if you are new kodwa-ke kuyona i-channel siyocela usubscribe ku-Chef The Soul TV News. Ungakhohlwa-ke futhi-ke ukwenze njani ukulike amavidiyo-ke esiwaphostayo lana-ke. Badidekile-ke kuboshwa-ke oshelwe umuzi esayoncenga-ke inkosikazi yakhe exabene-ke naye yagoduka. So le nkosikazi ngamanye amazwi-ke ngabe iyona esolwayo asazi. Okay, ukuba-ke uyincenge ukuthi-ke ibuyele-ke ekhaya-ke eNtabuk ngalaphayana-ke endaweni yaseNdwedwe. So omakhelwane-ke bendoda ena-54 ngamanye amazwi eboshwe ngemuva-ke kokushelwa umuzi. Bathi-ke kuyadida ngempela lokhu abantu-ke ukuboshwa kwayo le ndoda ngoba kwenzeke emuva-ke kokwehlelwa umshophi-ke ushelwa-ke isithabathaba sawo-ke umuzi wabo. Kuthiwa-ke umuzi wayo-ke ushe ebusuku bangomsombuluko emuva-ke kokuthi-ke ishiye ikhandlela likhanya-ke yayoncenga-ke unkosikazi ohambe waya kubo emuva-ke kwengxabano. So iso lezwe-ke lithole ukuthi-ke kuye kwaba-ke nokuhilizisana ngamazwi-ke phakathi-ke kwendoda-ke nonkosikazi wayo ngesikhathi-ke indoda-ke ivakashelwe ngumngane-ke ophethe-ke noma-ke obephethe-ke utshwala, amanzi amponjwana ngamanye amazwi, ngenhloso yokuthi-ke baphuzele-ke emzini-ke wayo le ndoda. So kuthiwa-ke inkosikazi-ke iye yacela ukuthi-ke utshwala buyophuzelwa-ke kubo kwendoda le efike nabo utshwala, kodwa hhayi emzini-ke wabo njengoba-ke ingumuntu-ke osontayo yona-ke inkosikazi. Indoda-ke inqabile yahlala-ke kwayo nomngani wayo baphuza-ke utshwala lobo-ke. Inkosikazi-ke yagcina-ke yathi-ke uma ibuya ingxabano-ke yaqhubeka yaya phambili. Umnumzane-ke okuyena laphana-ke osizayo emphakathini kuyona-ke ikomidi lomphakathi, umnumzane-ke Zibonele wenhlangano-ke esiza wona umphakathi iNdwedwe Development Committee. Uthe bathola ukuthi-ke emuva kwengxabano unkosikazi-ke uye washiya umuzi wakhe wabuyela kubo-ke okungekho kude kakhulu-ke nomuzi wayo. Indoda-ke kuthe sekwehleke ulaka yamlandela-ke yashiya-ke ikhandlela likhanya njengoba-ke bese kumnyama ngenhloso-ke yokuyoncenga-ke umkayo ukuthi-ke abuye phela-ke eze emzini wabo. So ukucaphuna nje laphayana-ke lo mlisa-ke utheni-ke ibuye-ke umuzi-ke ususha kungasekho-ke ukuthi-ke ingangena-ke egumbini-ke obekushiwe kulona-ke ikhandlela-ke izama ukucisha. Ngiyile-ke nami kushona-ke le nsizwa-ke yayo-ke le komiti ukuthi-ke iyohlola-ke isimo. Ithi-ke ithole ukuthi-ke kusele-ke uRawondi kuphela-ke isithabathaba-ke lesi somuzi sishile nje sangqongqa. Ngesikhathi-ke eyakhona-ke laphayana-ke uthi-ke ufice kunenkonzo nomama-ke nomama loyo umuzi-ke akakwazanga-ke ukuthi-ke akhulume naye ngoba-ke ubelethelwe-ke ukuthi-ke kube nomkhuleko kuwo-ke lo Rawondi-ke osele. Kuchaza yena-ke umnumzane lo ekuwumnumzane uNgcobo-ke. Uthe-ke baxakekile uma-ke sekuboshwa-ke umnumzane wekhaya ngoba phela abazi nokuthi-ke icala-ke livulwe nini nokuthi-ke livulwe ubani. Okay, ucele-ke usizo-ke kumasipala nokuthi-ke kulabo-ke bonke-ke abantu-ke baKwaZulu-Natal ukuze-ke kusizwe-ke wona lo mndeni oshelwe iwona-ke umuzi-ke. Uveze ukuthi-ke usele-ke nokugqokile nje kusho-ke kushe omazisi kwasha iy'ncwadi-ke zendodana-ke yakhona-ke efundayo, ifunda-ke wona-ke u-matric. U-constable laphayana-ke oThenjiswa Ngcobo-ke wakhona wamaphoyisa KwaZulu-Natal uthe-ke amaphoyisa-ke aseNdwedwe aphenya-ke icala lokucekela-ke phansi-ke umuzi emva kwesigameko lapho-ke tholakala-ke ukuthi-ke iyona-ke indoda lena-ke ena-54 eshise-ke umuzi wayo eNtabuk ngoJuni 24,
So kulindeleke ukuba-ke ivele enkantolo yemantshi yaseNdwedwe namhla, kusho-ke kahle kahle-ke kushiwo-ke usuku lwanini lwakusasa, okay. So wey'ngane zakwethu mina hhayi angilwazi lolu daba ukuthi-ke udaba esingaluthini, kodwa-ke ukhona yini ngempela ngempela umuntu ongashisa umuzi wakhe ngenxa yokuthi-ke uxabene-ke nenkosikazi yakhe? Uthi-ke bazophinde bahlalephi okanye nezingane-ke kuzohlalwaphi ngempela ngempela? Uma kuyiqiniso lokhu noma kukhona-ke ongakusho, ngicela-ke ukhomente la kwi-section ngezansi.